Ngithanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la ku Big Space. Sengiphinde ngabuya ke futhi mbukeli nendaba ke nje ithinto ezediski, indaba ke ezenzeka lapha kumaqembu akwi-PSL. Hlala nami ngikuzele nazo. Kunendaba ke lambukele ngiyiphethe, indaba ke ithinta iKaizer Chiefs naye ke lapha umdlalo wakhona ke la eSouth Africa kodwa kodlala le ePortugal. Kunendaba ke lambukele ivezwe iFA Post baveza ukuthi ke iKaizer Chiefs isivumelene ke lapha neqembu lasePortugal iFC Alvaca ukuba ke besayine yena ke lapha uNkanyiso Shinga odlala as left back. uNkanyiso Shinga ungowala eSouth Africa ngokuzalwa and besesalele unyaka oyi1 kuloke iqembu lakhe lapha ePortugal kodwa kamakhosi akhonile ukuthi ke mthole ingxoxo ehambe kahle njengamanje kuseleka ukuthi ke bemtest lapha kweze medical and kufanalizwe nezinye izinto ke izisele lapha kwi-contract yakhe yena ke uShinga. Lezi indaba ke mbukeli zivezwe ke iyona ke lapha iFA Post ngaye ke yena uNkanyiso Shinga ukuthi ke uzojoyina kamakhosi. Indaba ke lezi ke zimnandi for abalandeli bawo kamakhosi, indaba ke nje itrendayo. Uyazi ke mina mbukeli, uyazi ngihlezi ngikhona for wena, ngizophinda ke futhi ngibuye ke namanye ama-updates makukhona okuvelayo okuthinta ke zama transfer njengoba sazi ukuthi ke iwindi livuliwe. Cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and you subscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.